Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikke leyo bell for ama notification. So kule video yethu namhlanje ngizokhuluma ngama-teaser omkhokha, izinto kumele uyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. So lapha kuma-teaser baveza ukuthi ibandla lamaJudiya lizobeke libungaza ukuhlangana kwemindeni emibili and uMenga uzobe ngemuhle kahle ngendaba kaNobuntu. Baphinde baveza ukuthi uNobuntu benoMenga bazoyithola ke besesikhathini esinzima njengoba ke bezobe bevalelene ekamereni. Baphinde baveza futhi ukuthi ke uGabisile uzothola imfihlo ezomosha ke impilo yomuntu lapha kwaGumede. Ngidlule baphinde baveza ukuthi ke uSiphamandla uzoba ke nokudideka ngebehavior kaMabusi. Baphinde baveza futhi ukuthi ke umalume uzisebenzele uzofika neqhinga lokuthola uNtombi lo sebenza lapha kwaGumede. uNtombi nomalume kaSiphamandla uzisebenzele baveza lapha kumathiza impela ukuthi ke indaba yabo izoba ke busy kakhulu kulamalanga. Babeke sebeveza ukuthi ukhululiwe uzofuna ke imali kuzisebenzele ukuze phela emsiza ukuthi etholeke yena uNtombi. Ngidlule baphinde baveza ukuthi ke uMabusi uzokwenza ke surprise birthday for yena ke uSiphamandla. Sengivala baphinde baveza ukuthi ke izinto izoba nzima for Difa njengoba ke inhlelo zakhe zokuqeda umkhokha zizophazamiseka. Aphela lapha ke amathize ethu ngicela ungakhohlwa nje ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.